برهما گشتی نهال روجابای کردستانی و کوچاند بر بکوده دیچه از باورم اوه پرساته دنری نامن ده برهم هیا دهمان دمه ده او سازیا گوی برهمه پشکشتکه هیا او نویسکاری گوی برهمه پشکشتکه آماده برهم داره دهمان دمه ده پرسا گرک گلو اف برهم جه رازی بونا خوینه رای گلو اف برهم هانه در بو گو خوینری نو در بکوین بگمان دبا جه نرازی جه خو گرتیه گلو جه خو گرتیه دبا برسوا من نجه رازی بونا گلکان با لی بدخوا دیمنا چانده من وکو خوینر هفکارین من وکو خوینر رازی ناکه جبر ناو برهمهان بو یا گودکاری بو کلی که ما در ببره یان خون و هیوین ما نکاری بوریه که نو پیشکشی ما بکه همان برهمه گو همان ریه ده هرکه گو خواه دوباره دکه خوینر هر دم پیدوی آوی بنرینه که هی بریه که هی به پنجره که هی گودکاری به تشتکی دن ببینه برهمه که گودیتنه که پیشکش بکه مخابن ده چند دا کردی لروجاوای کردستانی جمعش من حاطیه پیشکش کرن بلی موستا انها ج برفرح کردنی امی خود درباسی نوا وقت بیجی شاخی وین بکن دباتکو برهمدار هیا نویسکار هیا و سازیجی هیا سازیجی آمانده سازیجی شخو برهم جی هیا افریناریجی هیا لی دماکو پرستی کرن دبی گلو ناببوره گر او مجارا گریدای آفراندنی آماده با وی برسوا من برسوا کدن با هر سی بنگهد سرکا یگو تپشکش کرن هنه لی او برهما چاران انگو برهما آفراندنی انگو کلیک آفراندنی ام ده چند دوجه یا کردی دن آبینه ام برواجوه دوباره کرنی او اقلس افرینری او اقلس افراندن کلیکات تونه بداخوا بله ما بس رولا سازیان دوی که تنکو دهلی بر او مروفي افرينار او مروفي برهمدار ريل بشيء طنق دكي ويدخي الوزيه كده يعني بيجن ريل بشيء فرهناكي رولا سازيد في اريدا برواجتنا رولا كنا اريني هيج علي سازيان دوام سازيان راست بد الناس كرن نهار ما عمل سر سازيان داخبن بيجمان ام لسر دستايا چانده داخبن لسر يكيتين نويسكاران داخبن لسر سازيين ورگري داخبن لسر اف سازيين گوگركا بنگهن سركا ج نويسكاران را پیشکش بکن نويسكار کاری من دا انجام دا کاری خوا ارک خوا دا نویساندنه دا بردوام بکن دمجارا افراندنه دا از نابینم سازی برپرسیارن جبر داناسینا مش افراندن را گو افراندن کارکی تکانه گریدای کسه دبا گو سازی کاری بنوی بنگهش نویسکار را پیشکش بکن گو نویسکار کاری با بنویسه لی نویسکار کاری با برهمه که بنویسه برهمه که افرینر او نه ارک سازیانه او ارک نویسکار بخواه بله وکسه هیت گریدای کسه کارکی تکانه تو وکو کس افرینری برهمه که پیشکش که بنرینه کنو بدیتنه کنو بدیاریه کنوش خوی نرین خوره ویدمی تو افرینری کسی که نکاری ویناش کشتره پیشکش بکه او تکلیات تبنی فساندنه ره نهاگو دماکو امهین سرسازیه دماکو مروفاس وری کارو خباتا سازیان بنرخینه دماکو مروف نرینه که نرخاندن لیمیزکی گلو رولاوا ارینیه یان نا د علیه پیشخصنا ویجه پیشخصنا نویساندنه و بلاف کرنایه تما سازین گریدای نویسکاران هاتن آوا کرن از جوان کسابون گو هویه من گلکی بوان مزن بون داناسینا من چیش سازیان را گو سازی وی هفکار بن لگل نویسکاران وی کاری بن تشتکیش نویسکاران را پیشکش بکن وان بپارزن دما نرین و دیتنین وان ین جدا هبن وی کاری بن او خاکا گرنگ پیشکش بکن گو نویسکار دا خو ببینه و دا انجام دا کاری به برهما خو ببینه و پیشکش بکن سازیه که دست بکر مخابن مدید سازی دکمن همان چارچوبه سیاسی ده و دا انجام دا سازی دبن بیشن او تجربه او سربوریه سیاسی تفکر سیاسی دوباره دبا چه قاسی خو جدا بکن
بأخفتني تقاسي هول بدن ببيجن أم نجري داينا لدانجام ده اون همان پرنسیپین وان پێکتینن جهێلا پارچەبوونێ و جهێلا نەرین و دیتنان و ئەو سازی لەسەر بنگەهێکی ئاوا کرد هاتن ئاواکردن نەرینە من دە ڕاست بوو لێ برۆژانرا ئەو سازیکەتن هەمان پرسکرێکاندن ji bo lonha ji devla saziyekê ez bawerim bêhtirî 4-5 saziyên girêdayî yekîtiyên nivîskaran bi tenê hene û ew jî her saziyek jî ji xwe li dîmenê binêre bi giştî nivîskarên wê wisa taybetin kesên goçalakiyên wan amade dibin taybetin ev çi ji me re dide diyar kirin ew tiştê got destpêkê de em li ser wan axivîn berûva jî wê gerek bû sazî bi erkê xwe rabibin ji hêla got wê bingeha sereke wê روبرا gerek ji nivîskaran re pêşkêş bikin nivîskar karî bin çalakiyê xwe ana ji ser bêjin kar û xebata yekîtiyan ve a bêjin saziyê girêdan bi biçandeyê ve ya bûjeyê ve nabînî ku sedemek jê dubara yan bêjin berdewamiya wan kesayetan di aliyê komîteya serwerde em bêjin ana yekîtiya komîteya mehercana helbesta kurdî hema ew kesayetin ji roja gotî دوره یکیتی نویسکارا یکیتی روشنبیران هم او کسایتن مانه چند سال الله نسده بگشوا سده بی کو تفگرا چاندهی روشوای کردستانی برو پاش ود بگره یا مروفی و جوان بیولوژی روشنبیر رولایی قرص ورم به درباس بکن جیمانه نبتنی او کسین بر برس دوان سازیان ده همان کسین چالاکی جی هر همان چالاکی نه انگو سینوری خواه کو چالاکی درباس نکن فستیوال هلبستا کردی و کومیناک جارایی که از سال 2030 ده آمده بوم یان از بشتار بوم ji sala 2030 ta niha sala 2024 hîn heman ritme hîn heman dîtine got û hîn bi eman awayî tê pêşkêş kirin ango dîmeneke xwe ava kiriye û nikarî wê dîmenê bişkîne yan pencereyekê tê de veke ji xwe afirandin jîmane şikandineke ji dîmenekê re ji çarçevekê re avakirina çarçeveyeke nû ye em karin bibêjin dubarakirin her pirskirêka wêjeya Kurdiye xwe dema got em kilîka afirandinê de axivîn em duwê kilîka han de axivîn ewa got tu tiştekî cuda pêşkêş bikirî berûva jî dubarakirinê dikaribê nerîneke wisa taybet bi xwe bi tiştê got dixwazê tu pêşkêş bike ew nayê pêşkêşkirin berûva jî wê kes هینال پاش خودن هره همان دو پروژین پاش خود دوباره دکه چه دواره نفساندنه دجی چه دواره سازیان دجی همی به هفه گریداین جدا ناونیه که کاری با خوش آدن جدا بکه و یه تشتکی جدا پیشکش بکره